Video anyar cai. Gawat nucan subscribe heula tuh, di like, di komen, di share, gaskeun. Wilujeng nonton. Aina poe Jumat lain kela. Aing kamari teh wage di sekolah. Berarti aina kemis. Aduh. Oke. Siap, gerak. Yang paling pendek di depan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya lo nasib jadi jawab pendek. Tulung Gusti. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan. Nilainya berapa? 100 lah. Oh, yang 100 dong. Yes. Si nilainya seberaha? 100 dong. Anjir, si nurun ti aing 64. Nah, nomor 10. Toh, aing nomor 10 hese, nomor toh hampura toh. Kapan bener bisa. Ampura aing teh bisa hese nomor. Oke anak-anak, waktunya 5 menit lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan.
genaraeun. Yes, waktuna pelajaran arasuk. Pak, siap. Mohon Pak, siap. Bro, Edak baru tuh. Mangsa palakeun. sikat hayu lah henteu. Dia anak baru. Hadir. Kadio. Sia, anak baru. Store heula ka dieu. Hayang liwat mah pajak. Mohon Kak. Ya ge 1000 keur meuli es. Anjing, duitnya kudu 1000 euy. Kumaha ye? Yakin heueuh aing ge jadi titega. Kumaha kutan? Cep, sia sih juga 1000 ye, aing bu ye. 2000 na ye. Cuma meuli bakwan apa gorengan tah. Bisa jajan. Aing kuliah kasih ya. Yulah aing ge karunya jang meuli cireng. Mas, meuli cilok tadi tuh. Beneran Kak. Beneran? Sok mangga. Serius. Alhamdulillah. Nuhun Kak nya. Kurang. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Pasamperan nemen duit aing. Dasar kata senior dowo. Bro, kurang ka WC heulanya. Oh, siap. Kedem. A few moments later.